Zipafu. Turabasuje mu mwese mukurikira Zipafu TV. Amakuru agezwe muri uno mwanya nuko perezida wa Guinea Conakry Mamadi Doumbouya, perezida wa Guinea Conakry, azagirira uruzinduko mu Rwanda rugamije gukomeza gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Guinea Conakry byatangaje ko perezida Generali Mamadi Doumbouya azagirira uruzinduko hano mu Rwanda, akaba azagera i Kigali kuri uyu wa kane tariki ya mbere Gicurasi 2025. Generali Mamadi Doumbouya yaherukaga mu Rwanda ku itariki ya 25 Mutarama 2024 mu ruzinduko rugamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Uyu mu perezida w'igihugu cya Guinea Conakry, reka tubabwire ese ubundi ni muntu ki mu buzima busanzwe kugira ngo turusheho twese kumumenya. Mamadi Doumbouya akaba ariyo mazina ye, akaba yaravutse ku ya 4 Werurwe 1980, akaba umusirikare mukuru wa Guinea, akaba ubungubu ariwe perezida uyoboye igihugu cya Guinea Conakry. Akaba yaratangiye umwanya wo kuba nka perezida tariki ya 5 Nzeri 2021. Doumbouya yayoboye nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo ku ya 5 Nzeri 2021. ihirikwa ku butegetsi cyangwa se coup d'etat yari yakorewe perezida Alpha Conde wayoboraga kiriya igihugu. Numwe mu itsinda ry'ingabo ridasanzwe ry'ingabo za Guinea, kandi yahoze anakorera iyi mirimo nk'iyingiyi y'igisirikare mu gihugu cy'Ubufaransa. Umunsi yafataga ubutegetsi, yasohoye itangazo kuri televiziyo ya leta atangaza ko umutwe we wahise ukuraho cyangwa se usesa inteko nshinga mategeko. Ku itariki ya mbere Ukwakira 2021, Doumbouya yararahiye, arahirira kuba perezida w'agateganyo. Nk'uko twanabibabwiye kandi, Doumbouya yagiye yoherezwa hirya no hino mu bihugu, aho yigeze koherezwa muri Afghanistan, ajya muri Cote d'Ivoire, Djibouti, Repubulika ya Centrafrica, Israel, agera mu Bwongereza ndetse na za Guinea. Ku myaka 15 yamaze akora ataraba perezida w'iki gihugu. Yari umwe mu bayobozi 25 baturutse muri Guinea, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wavuze ko azahanwa kubera ibirego by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Byo murabizi ko abantu iyo bagize impinduramatwara muri bihugu bya Afurika, akenshi uhita usanga ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bikunda kwita bizana ibintu byo kuvuga ngo birashaka kubacira imanza, kuko baba babangamiye inyungu baba bashakaga kwikurira muri ibi bihugu, cyane cyane ko ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika biri kugenda byipakurura ubutegetsi bw'aba bo mu burengerazuba bw'isi. Muri Gicurasi 2021 hari ibihuha byaturutse kuri guverinoma ivuga ko bishoboka ko Doumbouya yatabwa muri yombi igihe yari ku birego nyine bitazwi, bitashakaga, batashyiraga ahabona. Ariko ibyo urumva ko n'ubundi byari ibihuha, ntago byigeze biba nk'uko babitekerezaga. Ku munsi w'ejo rero tariki ya mbere z'ukwezi kwa 5, bikaba biri kuvugwa ko azasesekara i Kigali, aho aje gukomeza gutsura umubano w'igihugu cye cya Guinea Conakry ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ayo rero niyo makuru twe tubafitiye muri uno mwanya. Andi makuru naho mu mwanya mutoya uri imbere, ntimube kure ya Zipafu TV.
Seyimpavu.